Mari Asyapura. Mau bahasa Prancis. Bapak iya. Ya. Nyanyi kok dulu. Sama yang dulu. Oi, asli. Mau bahasa Prancis. Oi, aku. Syafwa. Westi. Ini adalah Tomina. Tidak asli lagi kah? Iya. Mau resus itu kerbau tak pernah po. Belum. Tak apa. Jadi yang mau beli tidak tahu. Ya, bahwa ini tanpa tanya juga ke masyarakat seperti itu. Malu masih Iya. di bawah. Dimaklumin, nah ini belum. Ayo deh, terlambat. ayo. Oke. Sudah. Kerbaunya sudah ada. Oke. Jadi kerbaunya sudah ada ya. The buffalo is come. Ya, oke baik ya. Oh, gede buffalo. Buffalo-nya sudah di change ya guys. Kita terlambat nih bahaya nih guys. Awas. Selamat lakukan Simon. Ya. So the buffalo has changed with the new one because the perpotongan kerbau sudah turun. Ada ya, belan na pesitu kamu ibu pendek tadinya lan pas sambayangan makar urusan. Oke. Nah, di saat kita Sini bersudah le. Urusan itu. Iya. Hampir kecewa ini, hampir pulang. Anak buan. Kita Ya, main keluarga. fans ya. Kita tondo la binalako tomangura. Tapi talangga mati tongkonan. Ta balik kita pupendulu sawit. Mangka tomi balik kumbati tulong batiin apa? Mi talimbung ini badong-badong satu. Nama kato tamek kalau domai nama pesua kami to parengin na pak betinggoran itu dia orang. Siap jalan. Takin dari mana? Dipotong ya, tidak cocok untuk kerbau-kerbau yang putih ekornya. Pupendulu sawit. Ya, seperti itu ya. Oke, di atas rumah jenazah akan diputar arah dan dia akan menghadap ke utara selatan. Iya, budak-budak komite sino kilan tondo ketumanara kama tinggoro, kamu bang masih atur toh, dan lo masih adu kata. Dia lengkap dia, oke. Hendrik Lipta. Oh, this is Gerrit Sterong. Oke. Desi yung kukoy, malari may tinong nasambat kita ama. Oke. Here, Dave, look at them. They move also. Follow them. Oke, buno. Set to see the buffaloes slaughtering. Okay, Monica. Hi, Miss. How do you feel to see the buffalo slaughtering? I looked away. I'm not looking at it. Oh, you I don't can't. I can't look at it. Yeah, I'm yeah. a vegetarian. I love animals. Yeah. I mean, I understand and I respect the tradition, and I also think it's good that the meat is eaten. You know, so I have full respect. I just personally can't look at it. Okay. Yeah. Hello, Monica. What's your opinion to see the buffalo? I mean, it was
it was hard for me to watch it. It's not a pleasant view, but I know this is part of the ceremony. So This is tradition. yeah, this is tradition, but it's it's hard to see an animal It's being. hard to say. That's Okay, thank you very much. When will it die eventually? yeah, almost. Oh, katanya tidak tahan melihat kerbaunya. Saya juga tidak tahan ini, guys. Saya takut juga ini. Masa tak? Iya, guys. Iya. Laki-laki sudah biasa. Saya takut juga ini. Aduh. Hello. Oh, okay. What's your komentar to see? Wow, it's powerful, yeah, and very quick, but very well done. The blow was struck very strong, and he got the right spot. So only one blow, which is good. And now the other man is coming to finish, and it's dead now. It's very powerful, and an honor to the family and to her. But How do you feel to see it? we're not used to this in the Yeah. West, of course. Yeah. But I eat meat, so I don't see it, but I'm eating the meat, the product, Yeah. so I can't complain. I am part of that process. But in this case, at least you're honoring the buffalo also, and the buffalo is so important for going to the heaven. So I feel it's an important ceremony, and I respect it. Yes. Okay, thank you very much Yes, for thank your you. opinion ya. Oke, baik ya. Mbak, Mbak Soroy. Aku udah si alu pasar loh ini. Ada share kayak bukuran Soroy. Sudah. Di sialu na kami bukuran ito. Masaki Soroy, masaki dia na. Masaki. Masuk malong siya. Tulong siya deh, iya. Yan, bahan bolu na Soroy, malaki mo ito. Pengantin lama. Pengantin lama. Oh. Bukuran dia desra na kuha bukuran pa lunak. Yung foto mi tiro ya. Okay. Lihat ke situ. Oke, belum. Teman-teman kelas ada kata teman apa nak kata ini? Kelas dari SMP, SMA. SMP, SMA juga. Iya. Oke, ini teman-temannya Mairin waktu di SMP dan SMA. SMA mana nih? SMA Sangala, SMP 2. SMP 2. Iya, SMP 2 SMA. Sangala. Teman keduyurannya juga. Iya. Oke, ya. Oke, ini nenek-nenek. Iya. Atau siapa sambogi sama ayan na mela-mela na kande siya batu dalena ilu ke tolongi. Kami si waktu dalena yung Dalu wasponda. Honda, iya. Nah. Suster is coming lah. Oke. Ada suster-suster sama bidan-bidan dari halo. Halo. Dari Laki Padada le. Keluarga besar suster dan mantari dari Laki Padada. Oke.
Halo, dadah. Oke, thank you very much for coming to. Halo, Messi. Oke, sama-sama. Oke. Halo, Mister. Halo, see you. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Thank you. Thank you. Ya. Bumangalik bingung juga dong. Iya dong, beda yang bilang begini. Kami mau pakai ambil lampu dulu, komele. Siap. Masuk. Indok sana na inda may nak kampa karorong mga iren